masa saya praktikal dekat Biotech Nasdaq. I was so far from you, yet to me you were always so close. I was lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Oh Allah. Kawan saya jugalah kenalkan dia, so saya tak sangka. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises. Saya lebih percintaan dia tak lama lepas tu kita orang tunang after 6 bulan. Tak lama. Kenalan 5 bulan, 6 bulan lepas 5 bulan kita orang bertunang, lepas 6 bulan kita orang kahwin. Astaghfirullah minal khataya. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for So me. kahwin tahun 2009, after 5 years baru dapat baby. Masih kecil ni. After 5 years barulah munculnya sinar-sinar. Ramai yang menunggu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. Lebih dulu ucapkan doa terima kasih kepada Tuan Syekh binti Muhammad Ali dan juga suami Encik Jas. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've got Terima kasih banyak-banyak pada semua. Kepada jemput makan. Itu je tak ada apa-apa. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Alhamdulillah, majlis dah selesai, semua berjalan dengan lancar. Tamu-tamu pun dapat hadir, tengok semua persiapan komplit lah kan. Okey, so kita orang nak ucapkan terima kasih pada family belah Khairul yang banyak sangat tolong dari masak, dari bahagian masak sampai bahagian goodie sampai persiapan semua. Kemudian nak ucap terima kasih juga pada family belah saya juga yang sanggup daripada jauh datang dari Perak sampai ke sini nak tengok cucu sulung cucu sulung punya berendoi. Lepas tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semualah siapa yang hadir, yang banyak membantu untuk menjayakan majlis akikah dan berendoi Nurdia Humairah. 1, 2, 3, okay, selamat raya.